Bang, ada polisi bang. Gimana jadi? Tuh, kayak mana tuh? Aduh, Bencana ya mana? bang polisi bang. Gimana? Ini aku pegang Honda kayak Honda terbang. Tegur. Lembar terbang sih kipan. Tegur aja ya, nyepak. Tegang. Nyepak. Ya, Tegur dia gambar. Tegur aja. Kaku lah. Mode terbang aktif. Tunggu sini. Model baru. Aduh bang, aman kita bang. Polisi dong. Jauh. Dah dulu. Dah dulu lah. Turun. Assalamualaikum, kami menghimbau dimanapun kita berada tetap mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan kita bersama.